Selamat pagi bosku. Musim salju. Coba kita lihat hamparan salju. Hamparan salju bosku. Wih, orang Sunda ngaprak ya daerah Jepang asli, iya mah asli daerah Jepang. Tinggal di salju nah gitu. Aspal lagi leungit. Salju. Kealaman ngaprak daerah Jepang mah nincak salju deh. Oh, tinggali orang Sunda update foto-fotoan cenah momen. Jang bawaan balik ke cenah ke Jawa Barat. Tuh. Mau nanti balik. Oh, kayak gitu deh, Kak.